Ako ste među onima koji u ovo proljetno vrijeme osjećaju teškoće i tegobe vezane uz curenje ili možda svrbež nosa, možda spadate među one koji su alergični. Ako vam se to još do sad nikad nije dogodilo, možda sumnjate da se radi o nekoj prehladi. Pa da bismo riješili dvojbe, potrebno je alergološki se testirati. Kako to izgleda? Prva dijagnostička metoda koja se koristi u alergološkoj obradi nakon razgovora s pacijentom i uzimanja anamneze najčešće je ubodni kožni test. To je brza, jednostavna i sigurna metoda koja se vrlo jednostavno zapravo koristi. Radi se o tome da se metodom uboda kroz kapljicu alergena u koži izazove kožna reakcija u slučaju da je osoba preosjetljiva na određeni alergen. Cijela procedura traje 15 minuta, same kapljice stoje određeno vrijeme, nakon otprilike 10 do 15 minuta se test očitava i mi vrlo brzo zapravo možemo vidjeti da li postoji preosjetljivost na određeni alergen na što smo posumnjali nakon uzimanja podataka od pacijenta. Testiranje se provodi na 25 do 30 najčešćih nutritivnih alergena, kao i na skupine inhalacijskih alergena. Oni su podijeljeni po skupinama, neki su i srodni, pa nema potrebe, recimo kad govorimo o testiranju na pelut trava, ne radimo na svih bezbroj trava koje postoje, nego na neke glavne predstavnike, zato što su oni po svojoj strukturi alergena slični i pozitivna reakcija na jednog ili na mješavinu obično znači da je osoba preosjetljiva na sve. Može se testirati isto tako i na konzervanse i aditive, znači ovo što na što smo neki preosjetljivi, ono što se nalazi u hrani, pogotovo u ovoj industrijski proizvedenoj hrani, i za te tri stvari se najčešće koristi ovaj ubodni test. Jedan je od primarnih razloga zašto se ovaj test najčešće koristi, što nema nikakvih neželjenih reakcija ili nuspojava. Praktički ne postoji opasnost od nekakve sistemske reakcije, znači reakcije cijelog organizma. Jedino što se na mjestu pozitivne reakcije vidi, to je jedna kao mala urtika, znači jedno izbočenje kože koje relativno brzo u roku od individualno negdje do sat i pol do 2 maksimalno prolazi. Dakle, samo jedna lokalna reakcija bez opasnosti da čovjek odreagira cijelim organizmom. I baš zato što je siguran, se taj test najčešće i koristi. Važno je istaknuti da ne postoji dobna granica za izvođenje ubodnog kožnog testa, a paleta alergena ovisi prvenstveno o dobi bolesnika i simptomima bolesti. Nakon eventualnog pozitivnog kožnog testa, nalaz se potvrđuje određivanjem IgE protutijela u krvi. Sad ćemo mnogo toga saznati, a i čuti novosti, jer terapija alergija se razvija iz godine u godinu i ono o čemu smo do sada razmišljali kao jedinoj mogućoj terapiji, sad je već, možemo reći, skoro prošlost. O alergijama i to specifičnim riniitisu danas ćemo razgovarati s profesorom dr. Ivicom Klaparom, specijalistom otorinolaringologije i zapravo profesorom na sveučilištima i u Osijeku i u Zagrebu na medicinskim fakultetima. Dobar dan, dobrodošli. Dobar dan, hvala. Da bismo riješili dvojbe koje sam spomenula u početku, potrebno je prije svega znati zbog čega i kada dolazi do alergijskog rinitisa. Pa dobro, za jedan ovako generalni uvod, ja bih čak rekao informativni, treba reći da se radi o jednoj nespecifičnoj upali koja je determinirana imunobiokemijskim promjenama u sluznici nosa, a i ne samo nosa, nego i sinusa, jer se radi o identičnoj histološkoj komponenti višerednog cilindričnog epitela sa trepetlikama, koja je zapravo karakteristika tog jednog dijela gornjeg aerodigestivnog trakta. Ona po definiciji ne pripada u teže bolesti, međutim, ona danas u svijetu pripada u jedan generalni, bitni, veliki javnozdravstveni problem, definirajući jednu strukturu koja itekako ima upliva i na intelektualni život pojedinca koji ima bilo kakvu alergijsku reakciju i njegove motoričke aktivnosti, dakle sveukupno njegovu kvalitetu života. A koji su pokretači te alergijske reakcije na sluznici nosa ili okidači, da ih tako nazovemo? Pa definitivno sluznica nosa mora doći u kontakt sa nečim na što reagira. To mogu biti, evo u ovoj sad sezoni, inhalatorne komponente. Sad dolazi recimo vegetacija breze, ljeske, topole, lipe, nakon toga dolaze trave, poslije dolaze korovi, ambrozija, latiora, artemizija, vulgaris i sl. Dakle, nijedan od alergena, antigena mora doći u kontakt sa tom sluznicom koja se nalazi u tom gornjem dijelu aerotrakta, znači dišnog trakta, i tada dolazi do reakcija koje se posreduju. Glavni posrednici su specifična IgE antitijela i neki drugi ostali lokalni medijatori upale. Bitno je samo reći
da je jako važno povući jednu distinkciju između obitavališta, gdje se recimo onaj koji pati od alergosenzacije, u ovom slučaju alergijskog rinitisa, nalazi. Da li su to zatvoreni prostori ili su to otvoreni prostori? Da li su to ravničarski krajevi ili su to recimo mediteranski krajevi? Čućemo recimo poslije kolegu dole iz juga iz Dalmacije. Dakle, primjerice govorimo o nekom paketu alergena koji se onda strogo mogu definirati. Kad ste već spomenuli kolegu, evo vrijeme da ga predstavimo. U Dubrovačkom studiju, točnije u redakciji TV centra Dubrovnik, očekuje nas dr. Slavko Živić, specijalist otorinolaringologije iz Opće bolnice Dubrovnik. Dobar dan i dobrodošlicu i vama želim. Evo, rekao je profesor Klapan, različite su podneblja u pitanju, pa tako i različiti alergeni su u pitanju. Kod vas u Dalmaciji trenutno to su pelut bora, čempresa koja doseže vrlo visoke vrijednosti, pa onda drijenak, maslina, trave. Koje su specifičnosti onda alergijskog rinitisa s obzirom na vaše podneblje? Da, vi ste sve to jako dobro rekli, međutim ja bih se još vratio na ambroziju. Ambrozija, na primjer, neprijatelj broj 1 u kontinentalnoj Hrvatskoj. To je dobro poznato, međutim malo je poznato da se te ambrozije nalazi i na Mediteranu, znači u Dalmaciji. I sad su već neki grmovi ambrozije pronađeni i u Splitu i na otocima, a isto tako nekoliko grmova ambrozije postoji i ovdje u blizini vašeg studija, dakle na starom autobusnom kolodvoru. Naravno da ta ambrozija ne predstavlja nikakav problem za našu populaciju jer se nalazi u maloj koncentraciji. Nama je najveći problem crkvina, to je jedan korov koji praktično cvijeta preko cijele godine. Nalazi se ili se prije nalazi oko starih građevina, oko crkava, oko zida i tako dalje. Vrlo je otporan korov, cvijeta cijele godine, što bi značilo da praktično izaziva visoke koncentracije peludi u zraku tijekom cijele godine. Doktore Živiću, drugi alergeni koji su... Recite. Izvolite. Htjela sam reći, nakon ovih nabranih alergena, pitanje logično je kako postaviti ispravnu dijagnozu. Na što vas sve upućuje pregled, anatomski pregled nosa i izgled sluznica? Možete li već po tome zaključiti o čemu se radi, pa onda slijede testiranja? Kako da ne, ja sam već jedan puta držao predavanje o tome i rekao sam kolegama sljedeće. Kad vi vidite takvu jednu otečenu sluznicu, lividno, plavo sivkaste boje, ponekad blijed, ona je tako otečena i tako je puna tog seroznog sekreta. Kad vidite to jednom, onda možete sasvim sigurno biti da se radi o alergijskom rinitisu. Dakle, taj rinoskopski pregled je važan. Ja istovremeno radim endoskopiju nosa po Hopkinsu. To je prije toga napravim takozvanu anemizaciju sluznice, stavim određene lijekove, anestetik, vazokonstriktor i to i gledam kako ta sluznica reagira na taj vazokonstriktor. Ako slabo ili loše reagira, onda donosim, odnosno dobro reagira, donosim određene zaključke. Endoskopski isto tako pokušavam isključiti neke određene druge anatomske malformacije. Nakon toga onda uslijede pretrage, odnosno testiranja. Gdje ih obavljate, kako? U Općoj bolnici Dubrovnik? Da, u Općoj bolnici Dubrovnik obavljamo neke nespecifične pretrage, neke su specifične pretrage. Nespecifične pretrage je takozvani ukupni imoglobulin koji ne pokazuje da netko ima alergiju, ali pokazuje da ima sklonost prema alergiji, to je imunoglobulin E, naravno. A od nespecifičnih pretraga isto tako bris nosa na eozinofile. U stvari ta alergija ta pretraga nam ne pokazuje uopće bilo što o alergiji. Radimo eozinofile u krvi. To su uz anamnezu, uz pregled, sve ove pretrage su nespecifične. Ako želimo specifične pretrage, onda radimo te kožne testove koje smo već vidjeli u vašoj emisiji. Ti kožni testovi mogu biti različiti, mogu biti scratch, prik, ubodni testovi i tako dalje, a mogu, što još najbolje, mogu biti i provokacijski. Hvala vam lijepa za sada. Profesore Klapan, htjela bih sad prijeći na liječenje s pitanjem kako izabrati najbolju individualnu terapiju. Svi govorimo o antihistaminicima, gotovo da su oni postali, da tako kažem, u percepciji javnosti univerzalan lijek, ali zapravo univerzalan ne postoji. Kako izabrati najbolju individualnu terapiju? Da, slažem se, ne postoji univerzalna terapija, svaki pacijent je unikum za sebe i tako ga treba i gledati zapravo kao jedan problem koji treba definirati primarno, kao što je kolega rekao, slušajući ono što pacijent raportira. To je prva stvar. Znači, bitna je anamneza.
Isto tako jako važan ovaj pregled koji je također kolega spomenuo, da se primarno definira kako to izgleda s obzirom na anatomski ergonomski prostor nosa, što znači da li kada bilo tko od nas, vi ili ja, udišemo, dakle imamo taj svoj nekakav rinociklus, imamo taj suficijentni udisaj od 6 do 8 litara kroz nekakav tajming od 2 do 2,5 sekunde. I da li je taj prolaz tog zraka pravocrtan ili je turbulentan. Dakle, to su sve jako važne stvari. Ukoliko to nemamo niti poticaj tog imunološkog odgovora sluznice koja nastaje gibajući se, mislim na epitel, prema sprijedi i straga, ovisno o tome kako taj zračni dio fluida ide. Slijedom onoga, da se samo dotaknem dijela imunologije, elemenata koji su važni u toj humoralnoj i celularnoj, odnosno T lozi, zadržimo se samo recimo samo na sekretornim IgA antitijelima koji postaju aktivni tek kada taj cilijarni element postaje mobilan. Što se tiče terapije koju ste pripomenuli malo prije, imamo 3 osnovne grupe u standardnoj takozvanoj pod navodnicima terapiji. To je primjena vazoaktivnih komponenti kao što su kapljice za nos, da i sad ne navodimo koje se trebaju po pravilu uzimati otprilike između 5 do 7 dana i ne više, zato što poslije dolazi do oštećenja onog površinskog sloja koji sam malo prije spomenuo, koji ima one svoje cilijarne ili epitelne strukture. Drugi su kortikosteroidi koji se najčešće primjenjuju lokalno u obliku sprejeva i to je optimum. Otprilike zato što je ta resorpcija slabija nego na neki drugi način primjenjivi kortikosteroidi djeluju dosta povoljno na sluznicu, iako ne i ključno. Puno bolji utisak ima pacijent, odnosno učinak na kraju, kad se primjene kortikosteroidi i antihistaminici. Doduše ovi zadnje generacije koji nemaju sedativni učinak kad ne možemo spati. Nastavit ćemo s ovom trećom zapamtiću vrstom terapije. Daćemo samo prednost gledatelju jer već čeka neko vrijeme na telefonu. Dobar dan, izvolite, slušamo vas. Dobar dan, ja bih vas lijepo možda, ja imam problem već valjda 3-4 mjeseca. Iz nosa mi se stalno sjedi, najviše na večer i ujutro, jer imam protezu. Kad skinem protezu, to je nekakva sluz gusta, ne slina, nego sluz. Ja to moram stalno pljuckati i ispirati usta, a ne znam kaj bi s tim, šta je to. Hvala vam lijepa na pitanju. Sigurno se već 2-3 mjeseca, dok još nije bilo ovih alergena u zraku, ne radi o alergiji, ali opet, evo, recite vi. Bravo, da, sasvim sigurno, slušajući pacijenticu, ako je to 3-4 mjeseca, dakle to je bilo prije Nove godine, tada nije bilo sezonskih alergija, nije krenula alergija ili preosjetljivost na kućnu prašinu, na grinje, na dermatofagu, ide se prije 3-4 mjeseca, da bi trajala i ranije. Prema tome ne radi se najvjerojatnije kod gospođe koja se javila o alergijskoj reakciji rinosluznice, nego se radi najvjerojatnije o sinusogenim problemima i takozvanom postnazalnom cijeđenju. A to je sasvim druga priča. I trebalo bi se u svakom slučaju obratiti liječniku. Evo, obećala sam tamo gdje smo stali, novost u liječenju alergija, rinofotobioterapija, novost kod nas, već se zapravo desetljećima proučava taj način, neinvazivni način terapije za ove slučajeve. Tako je, to je jedan oblik terapije koji je u cijelosti neinvazivan, a već jako dugo postoji niz ukaza Primarno svjetske asocijacije za fotobio i fotodinamsku terapiju, ne samo u ovom području naravno, o učinkovitostima te svjetlosne terapije ili primjene svjetla u terapijske svrhe. Što se tiče nosa, radi se o primjeni strogo fokusirane, determinirane terapije svjetlom, pa se zove rinofotobioterapija jer se stimulira sluzničije, dakle taj dio tog respiratornog epitela koji se nalazi u području nosa, na način da se stimuliraju faktori koji su ekscitabilni, znači oni koji su pokretački u pozitivnom smislu povoljni i poželjni, a suprimiraju i blokiraju oni koji to nisu. Uglavnom, pozitivne su reakcije, povratne reakcije pacijenata? Da, definitivno. Ako ćemo imunološki gledati, dolazi do eliminacije dobrog korpusa eozinofilnih tijela, dakle onoga svega što ćemo najčešće naći kod pacijenata, što je kolega spomenuo da radi onaj bris eozinofila. I bez nuspojava poput recimo nekih drugih vrsta. Ne samo to, nego dolazi do sprečavanja degranulacije mastocita i bazofila. To su stanice na koje se vežu naša antitijela na nekakav antigen izvana i dolazi do njihove destrukcije, otpuštanja histamina i naravno oštećenja tkiva. Tada dolazi do onog čepljenja nosa, zatvaranja i slično. Dakle, tog svega nemamo. Evo još jedno pitanje. Dobar dan, izvolite. Halo, jesam ja? Jeste, izvolite, slušamo vas. Dobar dan, doktore. Ja bih vas pitao, moja žena pije Laritine od 10 miligrama. I njoj je ovo nekad dobar, a nekad nije. A pošto je momentalno nema kod kuće, ja ne bih mogao sad vam nešto više reći. A što znači nekad je dobar, nekad nije? Dakle, vi vidite to u obliku koje reakcije njezine? Jako kihanje, to vrlo glasno kihanje i sluz iz nosa.
Hvala vam lijepa na pitanju. Evo sad, ovo je novost, dakle iz druge ruke postavljamo. Dakle, dobro, radi se o antihistaminiku, dakle nove generacije koji nema sedativni učinak, to je jedino što je povoljno. Drugo je pitanje da li je doista oportuno, jer nisam čuo da je to liječnik prepisao ili sad pacijenti uzimaju to zbog nekog navođenja, zbog inih tegoba koji su bili prošlih godina, pa sad to nastavljaju in continuo. Ukoliko jest, dakle, ta senzacija alergotipa, pa se radi o alergorinitisu, to je jedna primjerena terapija, ali bih je ja ukomponirao, ako ćemo već govoriti o klasičnom načinu tretmana, zajedno sa lokalnom primjenom nekog kortikospreja. Iako, moram napomenuti, da će biti puno vrijednije dijagnosticirati kakav taj anatomski supstrat nosa izgleda unutra. Vraćamo se na ono što sam malo prije rekao. Da li je taj prolaz zraka zadovoljavajući, da li postoji diskrepanca ili devijacije ili nekakve obstrukcije tog nosnog disanja, da li to mogu biti nosne školjke koje se onda mogu laserima ili radiofrekvencijom uredno stabilizirati ili jednom endokorektivnom minimalnom invazivnom kirurgijom nosa srediti, dakle, taj medijalni zid. Ukoliko je to zadovoljeno, možemo govoriti o suficijentnoj terapiji i antihistaminika i kortikoida, dakle. Doktore Živiću, vraćamo se vama u Dubrovnik. Svakodnevno se susrećete s pacijentima koji zaista imaju velikih problema i muče ih simptomi. Kako to utječe na kvalitetu njihovog života? Koji su to sve simptomi koji im zapravo onemogućavaju normalni život? Pa to izrazito negativno utječe na kvalitetu života. Kolega je već rekao tu simptomatiku. Najvažniji simptom kod alergijskog rinitisa je opstrukcija nosa. Znači, ljudi otežano dišu na nos, a što to znači? Noću dišu otvorenih usta, oni su takozvani nemirni spavači, često mijenjaju svoj položaj tijela za vrijeme spavanja i što se događa? Znači, takav pacijent se ujutro probudi puno umorniji nego što je legao. I kakav je onda njegov radni učinak? Praktično nikakav. I djeca koja su alergičari nemaju dobru koncentraciju i imaju nešto manji uspjeh u školi, a odrasli naravno dobrano spavaju na poslu. Vezano uz incidenciju, odnosno povećanu učestalost alergijskih reakcija, svi se nekako postavljamo pitanje kako toga danas ima više no što je bilo prije. Postoji li, doktore Živiću, konkretan odgovor zbog čega se uopće javlja? Koje su teorije o razlozima pojave ovakvih alergija? Da, postoje dvije teorije, sada vjerojatno i više. Međutim, ja bih rekao tu incidenciju otprilike 20 do 30% populacije je pogođeno alergijskim rinitisom. U Europskoj uniji 22% ljudi ima alergijski rinitis ili neku drugu alergijsku manifestaciju bolesti, a 40% od toga su djeca. I sad to nije najveći problem. Najveći problem u tome što će se za 10 godina taj broj alergičara udvostručiti. Sad je, na primjer, svako treće dijete alergičar, a prema nekim procjenama za 5 godina će svako drugo dijete biti alergičar, pa prema tome u svakom slučaju imamo jedan veliki izazov. Zašto se to događa? Postoje dvije teorije. Jedna je dosta stara teorija koja je nastala nakon ujedinjenja Njemačke i radi se o takozvanoj zapadnjačkom, da je uzrok alergije zapadnjački način života. Što bi to značilo? To znači puno konzervansa u hrani, puno ispušnih plinova, puno klima uređaja, puno umjetne ventilacije, slabo zračenje prostorija i sve što ide sa takvim načinom života. Dakle, ta teorija je dosta stara i nije više toliko prihvaćena, ali isto tako zanimljiva jer može objasniti povećanu incidenciju alergija u bivšem DDR-u. I sad imamo jednu higijensku teoriju koju sam htio posebno naglasiti. Ona ukratko glasi: bolestan sam zato što sam zdrav. I ja ću reći ono što me tad što sam se prvo sjetio kad sam pročitao tu rečenicu, da u jednom našem hrvatskom filmu prije možda 10 godina jedan glumac rekao, zvao svoju ženu i rekao: mrtav sam, ali sam živ. Otprilike to je to slično. Znači,
bolesni smo zato što smo zdravi, odnosno imamo alergiju zato što živimo jako zdravo, a u prevodu to znači mi smo se uspjeli vakcinacijom ukloniti virusne infekcije, većinu virusnih infekcija i vrlo rano uvodimo antibiotike kod bakterijskih infekcija. I sad se u našem tijelu dogodila jedna neravnoteža, riješili smo se infekcija i došlo je do te neravnoteže pa smo se okrenuli prema alergijama. I po toj higijenskoj teoriji je to. Lijepo ste to objasnili. Doktore Živiću, hvala vam lijepa na gostovanju u našoj današnjoj društvenoj mreži na temu alergija. I profesore Klapan, evo vama pitanje s kojim smo zapravo i počeli. Kratko objašnjenje, ako mi se to dogodi prvi put i mislim da je u pitanju prehlada, kad ću se razuvjeriti i znati da je ipak alergijski rinitis? To je najčešće pitanje mojih pacijenata zapravo, ali idemo prvijan logika. Dakle, ako imamo virusni prapočetak problema kao što je prehlada, koja će sama spontano nestati za par dana, plus minus koji dan, pardon, ili imamo alergiju koja to neće na taj način zapravo završiti, onda možemo povući jednu distinkciju među dva ta vrlo slična stanja, u kojima kad gledamo nos pacijenta imamo gotovo istovjetan nalaz. Plavo-sivo svjetlu sluznicu sa vodenasom sekrecijom, sa začepljenim nosem, sa smanjenom kvalitetom života i sl. Ako traje duže od tjedan dana, prehlada nije. Definitivno, dakle, to gledano ovako čisto globalno rečeno, jako to ponekad ima i svojih iznimki. Ali ako se mogu samo nadovezati na kolegu, na takozvani sindrom umornog čovjeka. To je nešto što sam čuo više puta od mojih pacijenata, da uzimaju, prevenirajući tu svoju alergo priču, antihistaminike, kortikoide i tako dalje, anemizirajuće komponente, primjerice kapljice za nos, prije nego što počne sezona sezonskog nekakvog paketa alergena, kao što je sad recimo sezona vegetacije drveća, da izbjegne taj sindrom umora. Zašto umora? Zato što po noću diše na usta. Nema ekscitacije pobuđivanja imunomehanizama kroz nos. Zrak se ne čisti, ne vlaži, ne filtrira i ne zagrijava. Automatski ne pobuđujemo receptore koje omogućuju stimulaciju centra za disanje u mozgu, a time i otvaranja i onih terminalnih dijelova pluća. Dakle, tu je zapravo jedini problem. Hvala vam lijepa na pojašnjenju i savjetima, profesore Klapan. Dragi gledatelji, u